Akispani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Outer Manipur Lok Sabha seat ki manung chanba chingi Bidhan Sabha Kendra ahumgi polling station tarukta hayang amuk hana vote thadanaba sem saba loire Election Commissioner Lok Sabha Mikal lisingani kunmari ki taruk suba tangka ki notification thokre Lok Sabha Mikal ki rajniti dol singi lusingba singna leba ki tungan ba mafam singda question center number komnari amishung rally kaya pangthokli amishung lagliba numit humni asida awang nungpo bharata akakaraw amasung braja taba yauna nong churaba yai hairi Outer Manipur Lok Sabha seat ki manung chanba chingi Bidhan Sabha Kendra ahumgi polling station tarukta hayang amuk hana vote thadanaba sem saba loire vote thadaba ayu pung 3 tagi hauraga nungthel pung 3 ta loisingani hayang amuk hana vote thadanaga tawriba polling station sing adudi Ukhrul Bidhan Sabha Kendra ki 44/20 Sangsad A Sangsad Government High School North Wing 44/36 Ukhrul A Ukhrul Model High School North Wing 44/41 Ukhrul D1 Greenland Primary School 44/50 Ukhrul FKK Lacy Fanir Junior High School Singai Bidhan Sabha Kendra ki 45/14 Singai Government High School amasung Karung Bidhan Sabha Kendra ki 47/33 Oinam A1 Oinam High School Right Wing ni Mikalasi Santi Oina amasung ningtamna pangthupangamnaba ngaksenbagi akanba sekchel thorang lokhatle Ukhrul Jilla ki oina amuk hana vote thadanaga tawriba polling station sing asida mathau tawgadaba polling personnel sing amasung security ki kangpu ngasi numitungba matungda magi thabak mafam yaunaba chanaragani masigi matangda ikhoigi Ukhrul Paumina hai Ukhrul Jilla da report tawgadaba polling station sing ki polling officers sing reinforce security yauna chatnaba hawkre Ukhrul Jilla da report tawgadaba mafam manga ki marakta ahum di Ukhrul town manungta oyi amasung ani atuna shangsak amasung chingai da oyi report sida amuk hanna ashokapan thokna ningai central forces amasung state forces ki akanba security ki mikian da bangthokna ba district election office na shemsha akri akashbani Imphal ki bawki tumak Ukhrul da ki sothing simre Senapati Jilla dasu amuk hana vote thadanaga tawriba Oinam High School gi polling station da mathau tawgadaba polling personnel sing amasung official sing ngaihaki matungda khongsa lagani Assamgi Manipuri singna namna taba mafam singta lemna mitai mayek tambibagi khongjang changsinaba milan gi mioi mari na saba mihut kangbu amang ngasi Imphal thadokre tarang ngasi Manipur Sarkar gi Directorate of Language Planning and Implementation ga milan ga khusam na changsilakpa khongjang adugi saruk ama oina pangthokpani Malim ki mafam singda pangthokna bagum Manipur da so International Dance Day gi thoram ngasi pangthokani Raja ki Art and Culture Bibhag na sinduna ngasi Imphal ki Palace Compound da leba Maharaj Chandra Kriti Auditorium da pangthokani Palan thoram asida maibi jagoi maringwa dance kabui jagoi thogal jagoi yauna tungan ba jagoi makhal kaya utkani The Institutions of Engineers India Manipur State Center na Lani Thausanamahi Temple Board ka khusam na sinduna mathang tagi kunmanga da yumsarol ki matangda nomagi oiba workshop ama pangthokadauri Arunachal Pradesh ki Tawang Jilla da leba Tawang Military Station da ngarang Jilla atu da leba veteran amasung bir nari singgi oiba ex serviceman rally ama Bharat Lanmi na sinduna pangthokre Thauram tuta Tawang Jilla Chin Thungbadagi lakpa veteran bir nari amasung veteran singgi macha masu sing punna mioi chama yankhai rom na saruk yakhi Delhi atu ki saruk ama oina medical camp veteran subidha kendra bank Aadhaar biometric updation center amasung tungan pa department singgi stall kaya hangdokhi tabi ba pawsi akasbani Imphal dagini Election Commissioner Lok Sabha Mikal lisingani kunmari ki taruk suba tangka ki notification thokre tangka asida rajya taruk amasung union territory amagi Lok Sabha seat yankhai tareta vote thadanagani tangka asida vote thadanaga tawriba Lok Sabha seat ching adudi Delhi ki seat 3mak Haryana ki seat 10mak Uttar Pradesh ki seat 13 Bihar amasung Nongchub Bengal ki seat 9 Orissa ki seat 3 amasung Jharkhand ki seat 3 Midday pisin bagi aroiba numit me tarukni mathangi numita scrutiny pangthokani amasung me mapalda midday lauthopagi aroiba numit ni tangkak asigi oina me kunmanga da vote thadanagani atei tangkak sangi vote thadanaba loiraba matungda June 3 da vote masing thigani
मरग असिदा लोक सभा मिखलगी मरिसुबा टांका की मिरेप से लौथोपगी अरोइबा नुमित ngasiनि मरिसुबा टांका असिदा राज्य मापन अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अमगी लोक सभा सीट मरफु 13 दा मथंग थागी 13 दा बोट थादनगनी लोक सभा मिखल असिगी दमक टोंगान टोंगान पर राजनीति दल सिंगी लुचिंगबा सिंगना मखोई मखोई की मिरेप सिंगी दमक लेबाकी टोंगान टोंगान ब मफम सिंगदा कोइसेन सेंदुना बोट खोमनरी अमसुंग रैली कया पांगथोकली राजनीति दल सिंगी लुचिंगबा सिंगना मखोई मखोई की मिरेप की दमक वोटर सिंगी पुकनिंग सिंगसिनबा ngamjabi thakto hunari मे तरेता बोट थादनगदौरिबा अहुमसुबा टांका की दमक लेबाकी मफम कयादा रैली अमसुंग रोड शो सिंग पांगथोकनरी टांका असिदा राज्य 13 अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अनिगी लोकसभा सीट मरफु 15 दा बोट थादनगनी टांका असिगी ओइना मिरेप 1983 लंबा थिंगनरी ngarang pradhan mantri amasung BJP ki makok thongba luchingba Narendra Modi na Karnataka ki Belagavi da BJP ki mirep ki damak bot kongki BJP ki makok thongba luchingba Amit Shah amasung Uttar Pradesh ki Mukhyamantri Yogi Adityanath amadi Samajwadi Party ki makok Akhilesh Yadav na ngarang Rajya tu da makoi makoi ki dol ki mirep ki damak bot kongki श्री नरेंद्र मोदी ngasi महाराष्ट्र की पुणे शहर दा महाविजय संकल्प सभा रैली पांगथोकनी राज्य की सोलापुर अमसुंग सातारा दसु श्री मोदी रैली सिंगदा वांगांगनी बीजेपी की मकोक थोंगबा लुचिंगबा अमित शाह ngasi बिहार की जंजरपुर अमसुंग बेगूसराय दा मियाम की मीटिंग अनिदा वांगांगनी अहानबा मीटिंग अदु जंजरपुर लोकसभा सेगमेंट की लौकाहा की मनुंग चनबा नरहया दा पांगथोकनी जेडीयू के प्रेसिडेंट अमसुंग बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सो रैली अदुदा सरुक यागनी श्री शाह की अनिसुबा रैली अदु बेगूसराय की जीडी कॉलेज ग्राउंड दा पांगथोकनी कांग्रेस की मकोक थोंगबा लुचिंगबा राहुल गांधी ngasi गुजरात बोट खोंगनी लोकसभा मिखल की मंगोइनना माकी अहानबा मिखल की रैली नॉर्थ गुजरात की पतान दा पांगथोकनी अमरमदा गुजरात बीजेपी के प्रेसिडेंट सीआर पटेल सो दल की मिरक की दमक ngasi बोट खोंगनी दिल्ली दा लोकसभा मिखल की मतम नक्सिलपगा लोइनना राजनीति दल सिंगना भोट खोंबगी थबक खेन कंचिले मिरेप सिंगना टोंगान टोंगान पांबई सिंग सिजिनदुना वोटर सिंगी पुकनिंग सिंगसिनबा होनरी अमिसुंग मागी केंद्र सिंगदा कन्ना भोट खोमली असम दा अहुम सुबा टांका की लोकसभा मिखल की दमक भोट खोंबगी थबक पंडोम लोमले अहुम सुबा टांका असिदा राज्य अदुदा मिखल पांगथोकदौरिबा लोकसभा सीट मरीदा मिरेप 93 ना लंबा थेंगनरी टांका असिदा गुवाहाटी बोरबेटा क्रोकाजर अमसुंग दुबरी केंद्र सिंगदा बोट थादनगनी राज्य की मुख्यमंत्री अमसुंग बीजेपी की मकोक थोंगबा लुचिंगबा हिमंत बिस्वा शर्मा AIUDF की मकोक बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भूपेन कुमार बोरा AJP की प्रेसिडेंट अतुल बोरा अमसुंग बोरोलैंड पीपल्स फ्रंट की मकोक हंग्रमा महिला रीना रैली कया पांगथोकतुना वोटर सिंगी पुकनिंग सिंगसिनबा होनरी इंडिया में डिपार्टमेंट नोंगसु बेंगल की गंगा मपान की तंपाक अमसुंग नोंगपोक भारत के अतई राज्य सिंगदा का हेना साबगी फिबम मायोकनगनी हाइना रेड अलर्ट थमख्रे डिपार्टमेंट असिन हाई असम की नोंगचुप थंगब सरुक मेघालय अमसुंग त्रिपुरा दसु ngasi फावबा यामना साबा अमसुंग नुक्सित इसिंग मनेल की सांग का हेना यावबगी फिबम मायोकनगनी मरग असिदा लागलिबा नुमित निनी हुमनी असिदा अवांग नोंगपोक भारत दा अखागराव अमसुंग बज्र ताबा यावना नोंगचुरुबा याय हाइरी IPL क्रिकेट ngasi कोलकाता के ईडन गार्डियंस दा कोलकाता नाइट राइडर्स का दिल्ली कैपिटल्स का सानगनी मैच से नुमिदांग पुंग 8 मखाइदगी होगनी ngarang नुमिदांग चेन्नई थे सानकीबा मैच समदा चेन्नई सुपर किंग्स ना सनराइजर्स हैदराबाद बो रन 9 दा थोइकी अरुबेदा मदुइबा पाउ अमुखना आउटर मणिपुर लोकसभा सीट की मनुंग चनबा सिंगी विधानसभा केंद्र अहुंगी पोलिंग स्टेशन 3 दा हयंग अमुखना बोट थादनबा सेमसाबा लोइदे इलेक्शन कमिश्नर लोकसभा मिखल लिसिंग अनि कुनमरी की 3 सुबह टंका की नोटिफिकेशन थोकरे लोकसभा मिखल की दमक राजनीति दल सिंगी लुचिंग बसिंगना लेबाकी तोंगान तोंगान बमफम सिंगदा क्वेश्चन सेंदुना भोट खोमनरी अमसुंग रैली कया पांगथोकली अमसुंग लाक्लिबा नुमित निनी हुमनी असिदा अवांगनुपो भारत दा अखागराव अमसुंग बज्रताबा यावना नोंगचुरबा याय हाइदे पाउलो जरे